Assalamu alaikum. Aray noon mi hewri ken fo miɗe weltani moƴƴa moƴƴa aray noon miɗe tori on partagane live meɗen on hande noon je suis vraiment content miɗe welti moƴƴa moƴƴa wallahi miɗe welti ko tawata miɗe addana yewtereji ɗin noon gentoroɗen hakke on yi oɗo ɓe ba yiɓe fala holorade dole ko dole ɓe ardi kono ɓe wata joɗorade dole si ɓe inni tanke si iɗon sikkude ɓeɗo organise no élection si tawina ko forcé si on yii ɓeɗo no organise de élection c'est parce que ko forcé ɓe wawata continuer lagine piiji puy fi lagine no darna coopération ji kono toon watake waɗidede lending tant que gouvernement wonɗo éli légitime ala ko ɗum woni ɓe organise gol élection ko dummoya innuno ko innuno nde laaɓi tati imo darade o inna min organise élection goto yamin wonata candidat erreur ji passé ɗi min fuɗɗitotako ɗi fewno ko ɗum wonno wolde ɗum ɓawa ko nde laaɓi tati o wowli oya o tawa e conférence colloque fi gouvernance ɗum kadi o filliti dansa kuruma tigui filliti amara wowli ousmane gawal wowli fewno ɗon ka fuɗɗode 2022 hari ko ɗum tigui o miiji no woodi debbo maninkajo mo lagine heɓali bonɗo wa makko de raciste jo wonɗo e hoore o idéologie yo dayo laamu ngun iwjuɗe maninka ɓen on debbo no lagine no woodi gorko tawaɗo depuis e régime Sékou Touré on kadi ɗon ha joni hande ɓen no jogui influence e nder komi humpiti on debbo ko on waɗi démarche yehi yiidi e yimɓe hooreɓe maninka hotigine jogiiɓe influence inni ɓe jeri yowtugol Doumbouya fewno ɗo awa kanko o woni saabu hooreɓe e communauté hotigine on fof nangama pottinama si kanko o wonali candidat o jogo laamu ngu si o organise ɗo élection ko satti woni sellu wona sellu ko ɓiɗɗo pullo jawoyta ko ɓen woni tuusi Mamadi Doumbouya e nder komi humpiti wota o organise des élection on hara kanko bete o wonali candidat fi empêchugol yo laamu ngu yanu e juuɗe ɓiɗɗo Fouta e ɓiɓɓe Fouta ɓen kañum kamɓe ɓe yiɓe mara haqqil ɓe aɓɓe sutaki ko wondaɓe ko si Mamadi Doumbouya wonali ɗo candidat ko hombo wawata wonde ɗo élu si élection on waɗama lagguine feewi ko hombo wawata ƴettude ngu laamu sina mo jama on suuɓi laaɓi suuɓi mama on laaɓi suuɓi mo ande ko jama on laaɓi suuɓimo on ɗo moƴƴinoya e lendi donc oɗo élection jiɗi no wawi yettude o e kadi noon ko ma gueren yaren no saria on woli noon ɓawo inni ko élection waɗete ma gueren immoɗen daroɗen no musidɓe makko ɓen ɓe are noon mi hewriki on fof sakitana e yewtere nden no woniri noon iɗon andi yewtuɗo nde yewtere ɗo haray noon si tawi on anditi yewtuɓe nde yewtere ɗo lantori on yo windana inde makko nen ka commentaire ji haray noon ɗe andi ko kumbaloɓe meɗen dariɓe tarti wakkiliɓe andaɓe kadi e wakkilare andiraɓe kadi wakkilare kadi ko tawata kadi ko yimɓe marɓe conviction yimɓe wakkiliɓe dariɓe darti iɗon andi déjà jara hay komi yewtata inde mabɓe han ton kono miɗe weltani ɓe moƴƴa moƴƴa yo Allah hokkuɓe kamɓe kadi polgal yo Allah hokku en polgal en fof mene hara en wawa yaltoygol e nde sattene nde wonɗe e muɗum ɗo hare noon ɓeɗo ko aden ɓe ko tawata en fof meɗen en andi ko joguitiɓe parti politique waɗi nde yewtere ɗo haray noon ko ɓeynete ko monsieur Sadio Barry exactement o winduɗo ko commentaire ɗo way ko monsieur Sadio Barry merci beaucoup haray noon continue yewtere maɓɓe nen en ala retardude mais continue yewtere maɓɓe nen aden ɓe noon ko tawata wakkiliɓe ko ha e maɓɓe continue ɓe tan kamɓe tigui immori hande dari ok élection kono noon an saria on newna ko ya wonu candidat point minen meɗen dari hoore ɗon goy saria on newna ko yo wonu candidat ko forcegol wona si o wonay candidat hara ko doole o ƴetti aduna on yiya tawa wona élection o faala en naɓude ko coup d'état go kadi o waɗi par ce que ko ma o waɗo doole ko yen naɓirmo ɗon maintenant par ce que mi andina o hunde wotere kala bone ko wawete heɓude hande juuɗe ɓeɗo e heɓoya mamasoro mum sen acci ɓeɗo jooɗike sen acci ɓeɗo jooɗike e hoore men ɗo en heɓoya ko Sékou Touré hollano en ça je vous dis en alors ko satti ko yen immo dartoɗen ɓeɗo iwra no saria on faalira noon ɓe iwra noon weli metti ko yo ɓe iwu no saria on woliri noon eno ko kamɓe tigui koɓe huuɗi on e hoore mum koyo naɓorɓe ko satti ɗum on noon ɗum ronki wadde wo tuma enen en akkiti en newnanimo si en newnanalimo o wawata imposade ɗo e ko waɗete noon kadi wo ko waɗete ko ma tippen e hoore ɗon taw ko élection wonne yawde ko si kamɓe ɓe waɗi guere yoɓe waɗu guere si ɓe waɗi guere min naali de fo min noon e miijo am si ɓe yani e hoore men fi iɗen dari fi ma ɓe jokka saria on mi sikki hara iɗon jogui droit rewrugol ko saria aduna on tigui wowli kon eɗen jogui droit rewrugol noon
fi darnugol ɓe aduna on kadi dawta yen darna ɓe kono erreur mo watte ngon ko innugol ɗo ko yen waɗu ko mawɓe men ɓe waɗno kon ene muñoɗen habɓuɗen koko Allah muyi wo oɗo jooɗo kadi e hoore men ɗo wa sekuture no jooɗori noon hoore maɓɓe ɓen koko lutti ko lutti iɗen jogii fuuta iɗen jogii lagine kala ɓiɗɗo pullo kelluɗo hay ɓiɗɗo maninka kelluɗo ɓe fof ɓe yalta e leydi ko sen accidi leydi men ndin région men o wona saɓere leydi men ndin tigi hara wonata fus hande kadi nafata hay fus hande kadi par ce que ɓeɗo wawata fus e nder ni leydi ɓe wawata moƴƴinde leydi ɓe anda diplomatie ɓe anda politique ɓe ko doole andi ɗum wawata hande darnude leydi ɗum wawata hande moƴƴinde leydi c'est pourquoi en immoto daroɗen ɓe inni élection e recensement waɗama immoɗen moɓoɗen buyno innude o recensement ɗo ko kanka ɓuuri ɗuɗude e habbe mi walana hunde wotere ko gonga ka ravec pay koye duuɓi sappo han mawɓe ɓen on recensement ɗon population gon ko ɓuura recensede kon kankan no ɓuuri Conakry mais ɗum fichier électoral o e nder ko votoɓe ɓen fichier votoɓe ɓen wona kankan ɓuuri ɗon ko Conakry ɓuuri ɗon no feewi koye seeɗa ko Conakry ɓuuri électoral ko Conakry ɓuuri wona kanka kaka ravec pour gentoɗe e nde yewtere ɓe mi addirani nde yewtere ɓeɗo tun fi feƴƴingol tun koye gentu faamu moƴƴa par ce que yewtere nde hinde yewti hinde yewta kadi ha moƴƴi mi torike on sakitane e yewtere nde gentoto ɗon kadi yewtuɓe ɓen par ce que ko marɓe hakkille marɓe gandal marɓe faamu wonɓe yewtude en ɗo fi en nafito si tawi noon en jaaɓi en nafitora si tawi noon en jaɓali en jukkay tun darugol ko welata en kon waɗe ha accen ko moƴƴani en ko mi torike on noon faame moƴƴa ɓendine hakkille yewtereji ɗin si tawi mi addani en ɗe yewtere gentore ɗe no mi wi'iri noon faamon kadi andon ko moƴƴani en ko harana ko welata en kon to gento pourquoi parce que ko ton recensement on ɓuura waɗede population on ɓuura waɗede donc pay koye foppo recensal ɓello ɓe votata donc ka ravec ka fichier national ni ko kankan ɓuuri parce que ko ɓen ɗon ɓuura recensede kono noon ka fichier national recensé ngo lannali recensede ha lagine guiné en foppo recensé donc ɗum noon ɓuuri correction o waɗoyay mais ka fichier électoral ko Conakry ɓuuri jama o donc yo yimɓe ɓen wotaɓe waɗu on différence ɗon wotaɓe sikku joni recensement mo lanni kankan ɓuuri c'est pas vrai ka recensement électoral ko Conakry ɓuuri ça veut dire on recensement ɗon no feewi ɓuuri ɗuma ravec on kadi noon no feewi ko woni tun ko kankan ɓuura recensede taw ko toon machine jiɗi duɗɗina oɗen watte jilla e ɗum ɗon e wa mi wolana on noon kadi hunde wotere hay si hennama ko kanko hottiguine ɓuura recensede hey ko noon o hottiguine maninkaɓe ɓen ɗuuɗa ɓuuri fulɓe ɓen fulɓe fuuta ɓen e fulɓe wasolo ɓen si kafi iɓe ɗuuɗi ɓuuri maninkaɓe ɓen hottiguine donc yo yimɓe ɓen accu inde ɗo no élection o lanni déjà par ce que élection ko kamɓe ɓuura recensede hey ko noon e nder recensement 2010 ko waɗa Alpha Condé en ƴetti fichier on ɓe konti yimɓe lagine ɓe konti inde ɗen inde famille ji ɗin e région ji ɗin préfecture ji ɗin village ko yimɓe ɓen recensi ɗon ko yimɓe ɓen foti ɗon Alpha Condé en ƴetti ɓe konti fof goɗɗo leƴƴi ɗin fof ɓe manni ko honɗum woni ton l'électorat des Malinké 47% de l'électorat malinké ne se trouve pas en Haute-Guinée ils sont en Basse-Côte en Haute-Guinée et en forêt en Basse-Côte ko tellen ɗon ɓe woni 47% maninkaɓe votoɓe ɓen wona Haute-Guinée ɓe woni eh bien si Haute-Guinée fof recensama ko homɓe recensa sinama 47% votoɓe ɓen ka maninkaɓe ɓen na Haute-Guinée ɓe woni sinama ɗon joni ko Haute-Guinée recensama ko kamɓe ɓuura recensede ko homɓe woni recensa ɓen ɗon enen kadi heɓen haqqille piiji ɗin wawata fewde tant que en immaki dari ɗen heɓen laamu fewngu heɓen laamu national piiji ɗin feway mais tant que ɗum waɗaji en heɓata quelque chose de parfait ɓe hokkata en heɓata ɓe e hoore mangiallaji e hoore jooɗagol tuɗa juuɗe ɓe jonnata en fiiɓe faala en immoto woni obligé ɓe waɗa ko hani kon koye hoore ko ɓoyli ɗo seeɗa yaheten tippeten ha hennoɗen laamu ngun heɓen laamu fewngu laamu nunɗugu laamu teddinogu saria si leydi men ɗin fewa haray nde ñande mi yaltono mi waɗi ɗo yewtere ɓendino noon hakkille moƴƴa ko monon koye yewtude ɗo par ce que ɗo hande kadi ko ɓeynata kon nde ñande mi yaltono ɗo mi waɗi yewtere min son yiɓe no organise de élection ko tawde on leydi ndin ɓe wawata gollude aduna Allah on hara leydi ndin lanɗo wona légitime hara ko illégal wawata marsude coopération ji buy coupay international wawa kuptude e lagine ko ɗum wonɓe obligé de organise ko élection mais nde ñande mi yewtuno noon o wawali famude ɗum noon hande noon on andiɗo monsieur Sadio Barry ko yewti kon ɗo min naɓe taw un grand merci à vous parce que ko yiɗon tawa hande l'un des facteurs biologiques wonɓe ɓen hande ka cippiro aramɓe ɓen donc haray meɗe welti jippiro meɗen go kono mi mari ɗo komi yewta Jamala Guinée o ɓendini hakkille Mamadi Doumbouya ɓe no yiide ɗo ɓe eɓɓiɗo eɓɓoreji ko tawata koye tippude e Jamala Guinée woni ɓe wadde ɗiɗo mi torike noon Allah yo Allah okku en doole e cuucal fino ittire mbeɗo heñeña sen darike en dartodirke ɓeɗo ɓe walata ko lambo ɓe walata fes mais sen acci ɗon en fanki en daari
wallahi ɓe wonay ɗon ɓe jogito laamu ngun ko ɓe faala kon kadi ɓe waɗa sen forci ene maɓɓe ɗo en powɗodire maɓɓe en beppotiriɗo ko par ce que ara ɓe respectala accord maɓɓe 5 septembre ko ɗo waɗi ha guere waɗi si guere waɗi ɗo ƴiƴan hibbama woɓɓe waridiri ɗo soppidirama ande haray ko kamɓe ƴettoyta responsable mum ƴettoyta responsabilité par ce que déjà haray ko sabu ko ɓe jaɓali kon famodire ko ɗum waɗi ha yimɓe wara e muɗum yimɓe fella e muɗum yimɓe sahimbina e muɗum hande ɗo jamalagi noon ɓillike ha feƴƴiti kero sayde nun nde mi yiyata ko tawata hewti hande kadi ko yiyete pullo no hekkine yeeso fi tappugol pullo fi ɗon mi yiiɗo programme ji boyi eɓɓade disposition ji ƴettaɗe mi yeytoɓe noon ɗo hande carrément flagrant mi fewta hande gente militaire o mi yewta wonɓe ɓe nder ton cadre ɓe maɓɓe veure wonɓe ɓe nder ton mi hendike ɗo information ji ko tawata mi lannali renseigneade moƴƴa mais ñande mi renseigne tawi ko noon woni rew on anda mi yalta mi dévoile ɗi fop secret ji moɗon ɗi fop majji kala ko min humpiti min yalta ɗi min feññitana jama on min andina jama on ko fewndi kon e programme ji moɗon ni si ɗum ɗum feƴƴi ande o constitution e o recensement ravec waɗaɗo entre nder l'intérieur du pays dans l'intérieur de notre pays wata jamma on siku fi to no recensa ɓuri Conakry voilà famede no ɓeɗo yewtirno ettirede noon kupoɓe noon kala parti ji ɗi no par ce que miɗa andi no woodi woɓɓe go noon aroɓe découpa audio ji ɗin donc kala kupoɓe parti ji ɗin coupe yewtireji ɗi no ɗi duwirano no ɗi walori noon lanciro noon ka page ji mawɗon mi ala hay e duttu goto ko partage ata kala ƴettuɗo vidéo ji am min partage ka page ji maɓɓe min yewtirani ko nde jama on gento toon kala waɗɗo ɗum noon haray ko Allah yoɓatamo e kadi wakkilare makko nen kadi koko hoore makko go jippiroɗo ta habbor goɗɗo ko wawɗa kon waɗande hoorema ta habborolam ko wawɗa kon waɗande hoorema ko tawata simeɗe ɗon hiɗa wawi waɗande kon hoorema simi ala ɗum ɗa wawi kon waɗande hoorema donc en yiiɗo prévision ji buy ko tawata e disposition ji ƴettama force vivant kadi ƴetti disposition donc minata opposition hay e goto tawta Mamady Doumbouya anduɓe ɓen do vrai wa yaaduɓe waɗuɓe nde yewtere ɗo yaaduɓe maɓɓe e parti politique ji jani ɗin wa parti maɓɓe on par ce que ɗon andi parti maɓɓe on ko parti politique andaɗo donc parti politique makko e dise e parti ji tiɗi ha monsieur Fayamili Monoy parti ɓe tawta Mamady Doumbouya few e ɗile ko ɗiɗo anduɗen parti politique ji jani e RPG e l'UFR e parti ɓeɗo donc si tawi ɓeɗo fo hikko risengo inni kutka kut ɓe tawtata Mamady Doumbouya ɓe dari ɗon ɓe dari ɓe sattini ɓe tawtata Mamady jama acce yewtinatan e gonga ara on tawtale Mamady Doumbouya o ko paykum o ƴetti laawol Sékou Touré ngol won ngo naɓi ngol ha e ronko o gaari ko oɗo kadi tokkitike ngol laawol ɗon ole ko sukani en yiile o tan ɗo tun ɗi duuɓi tati maɓɓe ɗi ɓe jooɗi ɗo no ɓe onni ɓittinirde jama no ɓe onni nangirde jama no ɓe onni fellirde jama no ɓe onni ɓittinirde jama corruption ji wuurɗi e hoore leydi meɗen si en votani ɓe ɗo mi nani woɓɓe maɓɓe to no wiya ka deftere maɓɓe ka constitution ton e innama hande kadi si tawi a nawi a yehi hôpital si tawi lekkele maɗen ko 100 000 francs guini ara gouvernement ƴettanima 75% ma 85% ko penale comme bo votata on eta hay e goto ɗum ko goo ɗimmun ɗum ande sen tawi en votani Mamady Doumbouya ha en légitimimo ɗo si o jooɗitike hoore meɗe o dampiray en goto ɗum taw ko arano ɗum taw mi ƴetta ɗo pause par ce que mi yiiɗo yumbiraɓe no waɗa yewtere no wulla ɓe addanilam yewtere nde ɓe wulliɗo ɓe gueriɗo tout possible ɓe yaltinama ko galle maɓɓe ɗin gonɗi ɓe mawɓe men Fuuta wona hullinede e ɗi gonɗi ɓe sukaɓe wona hullinede e rewɓe e worɓe wata en yeggoto ɗum noon yihen tawte Mamady Doumbouya ndi mbuuɗi ɗi jawri ndi ɓe on ƴettude ɓe jonna jama on ɗo ko mbuuɗi meɗen ni ko enen duwa ɗi mbuuɗi mi yiiɗo wallahi milliard ji no yalte waɗe distribution ka nder l'intérieur du pays ɗi mbuuɗi ɗin tun no wawno waɗande jamalaki noon usine ji sukaɓe gollayno ɗo en yi gila Mamady Doumbouya lam en yi sukaɓe yaltuɓe ɓen yaari ni kara ko yimɓe wonɓe yarde ɗi désert ji ara nata Europe ɗin ɗon fof meɗe ɗen suti no laaɓani acce jamma yewtidiranen gonga leydi meɗen ɗin média ji ɗin fof no ferma internet ala réseau ji ɗin no certifie ha feƴitiki a wawata wadde ɗo connexion connectoɗa ɗo 24 heures harana mbuuɗi ɗuɗude en ala kadi réseau on tabituɗo donc leydi ndi ala internet leydi ndi ala télévision média ɗum fof no ferma laawi ala ndaare hakkude Kouroussa Kankan Kouroussa Biskirima ari hada Bula ndaare gila Mamum kona Labe est ce que hakkude moɗon yalla son ɓerini hakkille ɗin ko goto wona goto mi torike jama
ɓendini hakkil moƴƴa ko waɗeten kon acce en sutenugol neɗɗo ko tawata kudeta wari waɗi ko laamu o ƴettuno kadi engagement o inni 5 septembre qu'il fera tout pour éviter les erreurs du passé ɓe yaltiɗo ɓe waɗi conférence yiboy ko ɓeynata kanko Mamady Doumbouya o nata candidat ke ni lui ni aucun membre du comité national de rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc wattane hila hedde nen toɓɓere ɗon simi yeetike on faami moƴƴa ko mum faala ko yewtude donc haare noon jentituɗe. Maintenant en tant que leader politique leydi noon yarde ni moƴƴa e min ko jiɓinmi e koko tatata fewɗo ɗo yimɓe ɓurɓe iɓ c'est-à-dire ko ɓurmi hulɓinde ko ɓurmi ko jiɓinmi koko tawata fewɗo ɗo e cadre ɓe intellectuel ɓe e yimɓe ha yimɓe ninani blogueur ɓe leydi maninka musidɓe Doumbouya ɓen tigui no immi dari inni ma o respecta konngol makko ngol ma o organisa élection ji ɗin hara kanko wonali candidat e ko o fewno ɗo ɓiɓɓe fulɓe no mooɓo waɗa mojoɓe immo hocco kella ama inna kamɓe ko Doumbouya no handu e oɗo o holli aduna fop ko idéologie Sékou Touré o jogui o holli kadi imo wawi bonde ɓuuri Sékou Touré par ce que o no waɗi de piiji e ley laamu Mamady Doumbouya iɗen yiwde ko mawɓe min yiwno tan Sékou Touré ɗum no fillitede lagine tawa ɓiɓɓe fulɓe mooɓoto inna koyo on ɗon jooɗo e hoore angal saria ɓe walla oɗo tabita e hoore angal saria c'est que ɗum no tonnimi ɓernde miɗan landi miɗan humpa si tawi fulɓe ɓen ko gollaɓe si tawi ko yarnaɓe si tawi ko haɓɓaɓe si ɓe ala yiwde ko fewti e meɗen ko fewti lendin kon o ko paykon ni ko sukani si oɗo jooɗike fof no yii laamu oɗo ngun ko kasara ko laamu doole ko laamu tooñe oɗo walle o jooɗo e hoore saria nini o tabitata o marata o droit fewno ko saria ala fe makko ɗo o jaɓali moƴƴude ñaa o jaɓali fewde o jaɓali arɗarde haqqil iɓe yana hoore yimɓe iɓe jatta yimɓe iɓe muttina woɓɓe ko on ɗon fulɓe moɓoto inna ko on ɗon ko yo jooɗo ko yo on ɗon ko yo wonu si on ɗon joƴƴinama ɗo ko duuɓi joli oɗo wonata o innuɗo ɗo Sékou Touré waɗali fus o paykun ko paykun oɗo si joƴƴinama ɗo ko duuɓi jelu o waɗata so iwa duuɓi jelu ko hommo ittatamo sina Allah ko ñande duuɓi o nawyi tawi o wawata han Allah waɗimo si o iwa ko honto onen hikkoto ɗen ko honto leydi men ndi hikkoto on yaali fewno ɗo kalisi ala hande kadi lendi no ɓurtude yolade e dalaba nde yontere feƴƴunde ɗo dalaba mamum kilo 54 mi yii yimɓe no jooɗi e hoore ngol lawol e balɗe jeego iɓe hakkude dalaba e mamum balɗe jeego hakkude dalaba e mamum kilo 54 mi yii terlen e leeluma mi yii oto hay ambulance no yahande debbo mo ngata fiɗi debbo fokkuɗo jebingol o ambulance no immi no yahande on ambulance on tigi koko pon hun koko lumbete ɗon yaye oton ko ndiyan ɗan tigi yooli on oto naɓi ɗum ko Fuuta tun yiyoton ɗum fewno ɗo a ƴetta e oto iwa Conakry yaha han kankan nden ñande hewta nden ñande ƴetta oto yaha ha Sérékouri yaha ha Lula ɗate ɗen ton iɗe hosan no moƴƴima goudron waɗa Fuuta ha hande Fuuta wonali haaju ɓe ha hande Fuuta wonali haaju e laamu lagine ko honɗum waɗi ɗum tawa ko ɓiɓɓe Fuuta immoto hande wona e kellugol jaara ina ɓeɗo ko yoɓe jooɗo e angal saria angal konngol amin ɗum noon no anninimi so ɓe noon ɗo no anini jama moƴƴa ko tawata en fof meɗen hiɗen suti ɗum ɗo e ndaare jama lagine ko fewndi kon kaleydi meɗen hakkunde laawol wongol ngo à partir de mamo yarkede kanka on to itti mamo naɓiri laabi hakkunde moɗon e Allah ndaare ko fewndi kon kaleydi meɗen Mamady Doumbouya o siko aadejo kellunoɗon en siko aadejo moƴƴunoɗon en hande joni neeɓi ko laaɓanno en jama o innatano ɗo jama o salanoy tan o komo andi siko yarante hakkille e faamu o famodirte mais kala ko yara doole ɓeɗo ɓe faala waɗorgol deuxiéme coup d'état ko ɗum ɓe faala waɗugol mais si ɓe holli doole e ngal ɗo wona ko feƴƴi kon 2010 2015 2022 e ngal ɗo so ɓe holli doole ɓe inniɗo ɓe présente to candidat obligatoire ko billa o hayno to masibo waɗa on ka leydi meɗen o hayno to masibo o hayno to ko jama o hayno to ko ɓe seedidete ɗon si ɓe eɓɓiɗo force ɓe eɓɓiɗo doole ɓe eɓɓiɗo jeenugol jama fi présentagol candidat mi wondi e yiye koɓe sakkitorta ɗon wawata marsude few immoɗen daruɗen dartoɗen ɓeɗo na suusuɓe faccineɗen ni sen jooɗike ɗo ha ɓeɗo ɓe lanni irde peɗa ko hakkude Allah en yaltira lagine en wutta e hunde hay maninkaɓe moƴƴuɓe ɓen wutta e hunde yalta lagine donc immoɗen daruɗen ɗo ko kamɓe clam bandi on tout tawi ɓe ɗo mi yiɓe ɗon hande ɓe yeyi dinguira kamɓe mi ala wolde hay e fous e muɗum par ce que mi arano yeɓe ɗo mi détaille mi wirteɓe ceerno liloto e juuɗan ceerno Mamadou liloto e juuɗan ceerno Mamadou so fijiriji yawgol dinguira e ɗo famin wallahi mi ala wolde hay fous kono noon ɓendine hakkil tum ɓay tum no kala pour faire plaire au général Mamady Doumbouya tawi ko maɓe waɗana campagne propagandiste
en otoji maɓɓe ɗe ɓe woni ƴettude ɗon ɓe yahata toon ɓe prometano ɓe inni ɓe jonna ɓe waɗana en goudrowal iwgol biskirima ha dinguiraji penale maɓɓe ɗen konnu ɓe waɗi hay e fus ɓe waɗade buuɗi ala li banque on fiidi ɓe haalda e ñaha e validegol monnaie ɓe watta ɗe silima ɓe watta monnaie go donc wattane hiila moƴƴa moƴƴa jama fewnuɗo eɗen ukki e tumbere ko tawata sen wattana liila en lutta e mayre immoɗen daroɗen empêché gente militaire on fiwata ɓe présente o candidat. Assalamu aleykum.